hata na kanisa yote kwa ujumla. Leo umuryango wa Pastor Gahota, familia ya Pastor Gahota, familia za Wakiza, na wani wose hata wengine wote wako kwa hiyo familia. Tutanze pole ariko nabo pole, lakini tuko na imani. Ndio ni kwa kuzocha. Hiyo tunaongea sana. Bose bihangana kandi tunasema pole, mko na imani. Imani ejo bundi izabakiza. Kesho Mungu atawapea mwingine. Hicho tunachizeye. Hiyo tunaamini katika jina la Yesu. Nimeona sister kiwa sumba asimama. Kwa sister kiwa Somalia. Mkomee Imana nashukuru mwana watu. Pigia mkono kwa sister. Tunapasiye cyane. Tunakaribisha sana. Ni sister ya Zabakiza. Ni sister yake na Zabakiza. Tunamwakilia rwose. Tunasema karibu sana. Kandi dukomeza gutanga pole mu na tunaendelea kupeana pole. Hanyuma rero. Kwa hiyo, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tugezo mwanya wako ijambo ry'Imana. Hii ni time ya kusikia neno la Mungu. Amen. Amen. Mukoreti. Mtayari? Mtayari kwa ijambo ry'Imana. Mukoreti kwa kusikia neno la Mungu. Twakire uvuga butumwa. Tusikalile menage kwa sababu menage wetu wa neno la Mungu. Karibu sana. Hanyuma uva umuntu wese twatambuka were kuri praise na worship. Urupapuro nukuzuriterera ijisho noneho ukamenya uburyo mukavugana n'ikaratasi kuko unaje no mpavugana n'abati mwabibona. Sawa, karibu sana, tunakufurahia mzee Kagabo, alafu na Mungu akuwezeshe. Reka dutangire dusenge. Acha tuombe. Mana turagushimiye kubw'iki gitondo cyiza. Haleluya. Turagushimiye Mana kuko tugeze umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. Dusabye imbaraga z'Umwuka Wera kudufasha no kubana natwe. Turakwiyegereje Mana muri uyu mwanya kugira ngo ubane natwe, utuganirize. Bene data nabo bicaye ubafundura amatwi y'imitima kugira ngo bashobore kumva ijambo ryawe. Ntabari twe hagaragara imbaraga zawe kandi ubane iteka ryose. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana. Acha tusome neno la Mungu. Abafite Biblia y'Igiswahili nabo baza kudufasha. Yes. Kuko ubu nyine gukoresha indimi zose ni kwiza. Lazima tutumie lugha zote. Reka dusabe Tubi adusomere Gutegeka kwa kabiri. Acha tuombe ndugu atusaidie. Gutegeka kwa kabiri. Kumbukumbu ibice 20. Sura ya 20. Arahera ku murongo wa mbere. Mstari wa kwanza. Ageze ku murongo wa 4. Mstari wa 4. Reka adusomere. Ufite Igiswahili nawe aze kwitegura kugira ngo tuze gufatika. Gutegeka kwa kabiri 20. Umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Nutabara kurwanya ababisha bawe. Nutabara kurwanya ababisha bawe. Babona amafarashi n'amagare n'abantu babaruta ubwinshi. Ntuzabatinya. Uko uri kumwe n'Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Kandi nimwigira hafi y'intambara. Umutambyi azigire hafi y'abantu ababwira ati, nimwumve Israheli, uyu munsi mwagiye hafi y'ababisha mubarwanya. Imitima yanyu ntijogore, ntimutinye, ntimuhinde umushyitsi, ntimubakukire imitima, kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo ijana namwe, ibarwanire n'ababisha banyu ibakize. Amen. Ufite Biblia y'Igiswahili yabidufasha. Acha tusome Kumbukumbu la Torati 20 na aya ya kwanza mpaka ya 4. Tusome katika jina la Yesu. Utokapo kwenda vitani kupigana na adui zako na kuona farasi na magari na watu wengi kuliko wewe, usiogope, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe, aliyekukweza kutoka nchi ya Misri, na iwe msongeapo mapiganoni. Kuhani na akaribie na kusema na watu. Mstari ya 3. Awambie,
sikizeni Israeli, hivi leo mwasongea mapiganoni juu ya adui zenu miongoni yenu, na isizimie, msiche wala msiteteme wala msingiwe na hofu kwa ajili ya wao, kwa maana Bwana Mungu wenu ndiye awandamaye kwenda kupigania juu ya adui zenu ili kuwaokoa ninyi. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Turasaba ko abantu batuza bakareka urusaku. Acha tuombe watu wapate kutulia. Kuko ijambo ry'Imana iyo rigiye kuvugwa abantu baza barangara. Kama tunataka kuongea neno la Mungu sana, watu wanazubaa. Bamwe ugasanga yahugiye ku mwana. Unasubaishwa na mtoto wako. Ijambo ry'Imana rikavugwa, neno la Mungu usemwa, yamara kuvugwa ntiyumve, lakini hausikii. Kandi murya kutumva ijambo ry'Imana, kusikia neno la Mungu biri mu mbogamizi, ni sababu moja ituma umukristo adakomera, inasababisha mtu asimarike. Nta mukristo ukomera, hakuna mkristo anaweza imarika atayobowe n'ijambo ry'Imana, kuongozwa na neno la Mungu. Buri ijambo ry'Imana, neno la Mungu nicho kitu Satani azarwanya, ni kitu ambacho Satani huwa anapiganisha sana. Uganira ibindi, ndio sababu unaweza pigania vitu zingine. Kandi abantu bakora maso, watu huwa wanakuwa macho sana, wanakuwa makini ijambo ry'Imana, lakini kwa neno la Mungu bamwe bazasinzira, huwa wanasinzira, abandi bakavuga ngo umwanya wake, wengine wanasema muda wa masonga, abandi wengine tibumve icyo twatuvuga, hawasikii neno ama maneno wanaongea. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana, nicyo gituma dusaba kugira ngo ube maso. Tunataka kuongea neno la Mungu, tunakusihi ili uwe macho, kandi cyane ukangura umutima wawe, ili umwamushe moyo wako kugira ngo iri jambo ry'Imana rigiye kuvuga. Sababu neno hili tunataka kuongea ni ryawe, neno lako. Imana niyo yabiducishije, wewe ametupea neno hili, ariko ni wewe rije kubwira, nani wewe nimekuja kwa sababu yako. Ntabwo rikubwira ngo jewe rinde, haliwezi kuambia mimi nini yako. Kandi nanone tugiye kuritanga, mimi naenda kupeana neno hili, so kuvuga kuko nashoboye kuritsi, si sababu mimi nimeshinda, ariko kugira ngo twese, ni sababu sisi wote twumve ijambo ry'Imana kandi pate kusikia neno la Mungu vizuri. Tubanje kuweza mpore, tunatoa rambirambi ababuza ababo bose, wale wamepoteza watoto, ari itorero, kanisa, ari umuryango, familia, ari igihugu, nchi, umuntu aba afitiye akamaro, mtu huwa ni wa maana. Kuba rero Imana yarakoze biriya, kama Mungu amefanya hayo, tugiye kuganira, tunaenda kuongea, kandi ntabwo nienda tuza kumara niriya minota, nafikiri hatutakaa sana, hatutachukua muda yote, turaza kuvuga umwanya muto yatuze, taongea fupi. Tugiye kuganira, tunaongea ijambo rivuga ngo, neno sema kutagira ubwoba, usiwe na usiofu ama usiwe na ubuzima bwawe, kwa maisha yako. Kutagira ubwoba, usiofie mu mibereho yawe, kwa maisha yako. Kutagira ubwoba, usiofie mu buzima bwose ugenda, kwa maisha yako ya kila siku, kuko ibyo nibyo bizatuma, kwa sababu hiyo ndio itasababisha ugira kwize, ukiwa na imani. Kuko kwize imani kugira umwanzi, inakuwa na adui, uoga. Uoga ni umwanzi wo kwize, ndio adui wa imani. Nicho gituma ugize ubwoba, kwa sababu ukiwa nao nta kindi kiba cyapungukiwe muri wewe, hakuna kitu kimepungukiwa ndani ya maisha yako, kiba cyashize muri wewe, kile kimepungukiwa maishani mwako. Ukwizera ni imani, kuko kwizera imani, umwanzi uzukurasira mu ruhorihorirwa, adui wako wa kwanza, umwanzi uzurwanya kwizera, adui mwenye anapiganisha imani nubwo ni woga. Twasomye ya ijambo ry'Imana, tumesoma neno la Mungu, ijambo ry'Imana kavuze, neno la Mungu limesema, Imana igira Abisirayeli, Mungu akamwambia Waisraeli, akabwira ngo ni adui yari mwishi, akamwambia hata kama adui mwingi afite amafarashi, hata kama akona farasi, ni afite ingabo zikomeye, hata kama akona akavuga ngo tuka mkubwa, umutima usiofie, tukagira ubwoba, usikate tamaa, kuko kwa sababu nugira ubwoba, ukiwa na woga bizatuma utanesha, itasababisha usishinde, utagera amasezerano, itasababisha usifike kwa utagera ku mugisha wawe, itasababisha usifike kwa ubwoba. Hofu ni imbogamizi ikomeye, ni adui mkubwa.
wengi bafite ubwoba wako na woga cyane cyane ku bwoko bwacu. kwa uko wetu. Abantu barahwereye Kwa uko wetu wengi na woga. ubwoba bikomeye. Wako na woga mkali. Abantu ntibagisinzi. Watu hawasinzii. Abarozi babaye benshi. Warozi wamekuwa wengi. Idisi zabaye nzishi. Ulozi umezidi. Kubera Kwa sababu gani? nuko bapungukiwa Kwa kwizera. sababu wamepungukiwa na imani. Kwizera muri bo kwarashize. Imani imepungukiwa ndani yao. Amara kupungukirwa kwizera Ushapungukiwa na imani. bigatuma rero bagira ubwoba. Inasababisha uwe na woga. Kandi kubera ubwoba Kwa sababu ya woga usukorera Satani. unamtumikia Aza Satani. kubikubwira Unatumikia Satani bila kujua. ukiri umuntu yagize ubwoba Nitakwambia hiyo ukiwa na woga. azava mu buzima Unatoka kwa ya Mungu. agakorera Satani. Unamtumikia Satani. Habe niyo utinya abarozi Hata kama unahofia buri gihe warozi. cyose ugasanga bati Lakini wakati wote unahofia biroroshe ni rahisi kugira ngo uzabe n'umurozi. ili uwe mlozi wewe. Maishani mwako utakuwa Kubera mlozi. kuko habe n'abayobozi benshi Hata na viongozi wengi baradutegetse wanatuongoza, kubera kubatinya. lakini kuhofia Iyo bamaze kubatinya wakihofia hiyo usiyoborwa nabo unaongozwa na wao. bakakwereka inzira ugendera Shatii viongozi wanakuongoza wagize ubwoba kwa sababu umehofia. naguteye ubwoba Akikutisha no gukoresha icyo ushaka. anaweza kufanyisha kenye anataka. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira rero. Tunataka kuongea sasa. Biblia ivuga ngo Biblia inasema kubera ubwoba kwa sababu ya woga umugambi w'Imana bita Eliya. mtumishi wa Mungu Elia Imana yaramukoresheje Mungu amemtumia kandi mukoresha ibitanga. akamtumia mambo makuu. Kitu cha mbere Kitu yamukoresheje ya kwanza amemtumia yahagaze imbere y'umwami akasimama mbele ya mfalme aravuga ngo akasema kwamba nta mvura izogwa, hakuna mvua itanyesha, nta kime kuzogeza hakuna umati. igihe Ikifika wakati zobitegeka. mimi nitaamuru. Uyu mugabo icyo yakoze Wakasema huyu azahagarika imvura, huyu ni mwenda wazimu, azahagarika imvura. huyu atasimamisha mvua kweli. Imbaraga zo guhagarika Yeye ako na nguvu za kusimamisha mvua. mumwihorere Mumwache, yasaze. yeye ni mwenda wazimu. Biblia yavuze ngo Biblia inasema barategereza ko imvura igwa, wakasubiri mvua, barayibura, wakakosa mvua, barategereza ko kiba kiba, wakasubiri umati, barayibura, wakakosa. bamaze kubona bikomeye Wakishaona hivyo batangira gushakisha Eliya. wakaanza kutafuta mtumishi wa Ijwi Mungu ry'Imana Elia. riramubwira Sauti ya Mungu ikamwambia, kamwambia simama uhuge na uende uje ku kagezi Kereti. uende kwa mto wa Kereti. Ako kagezi Kwa mto huyo ari wuba, ukae hapo, Imana izohagutungira. Mungu atakutunzia hapo. Wageze kuri ako kagezi Akishafika hapo, Imana irahagutungira, Mungu akakuwa naye hapo, ikazimuwohereza ikamtumia inyama n'umutsima. nyama na Ariko ugali. babigemuraga Lakini huwa wanaleta hizo, zari ibikona. ilikuwa ni kunguru. Kunguru, Ibikona bikaza kunguru zilikuwa zinamletea chakula. igihe ngo kigeze Wakati ilipofika kakagezi hiyo mto, kuko tambura yari kwa kigwa, sababu hakuna mvua ilikuwa inanyesha, akagezi karakama mto huyo ikaisha. kamaze gukama. Ilipoisha, Imana iramubwira ngo agende Mungu akamwambia enda tena. aje Sarefati y'abasi, Akaenda Sarefati huko, azagere kuri uriya mugoroba. atafika kwa mjane mmoja, Mutunzi mjane huyo atakusaidia. aragenda, Akaenda, ageze kuri uwo mugore. alifika huko, Uwo mugore huyo mama aramubwira ngo mama huyo mjane akamwambia, inzira ntizibwira umugenzi akamwambia kama waje ungejua hano gufungura umekuja hapa kutafuta chakula iwanje, hapa kwangu nyumbani ariko kwangu, utazo kurya. lakini hapa sina Kandi chakula. Eliya yari Na yagiye tena ile alikuwa ameenda, kubera inzara. alikuwa ameenda kwa sababu ya njaa, Akeze. alikuwa anasikia njaa. Akifika huko Aramubwira ngo cumbira, akamwambia niandalie ugali, aramubwira ngo sigaranye agafuka, akamwambia mimi nabaki na unga kidogo, aramubwira ngo ihangano kacumba, akamwambia niandalie hiyo, aragacumba. akamwandalia ugali. Amaze kugacumba Ashamaliza kuandaa, arahanura, akatabiri, arabwira wa mugore akamtabiria mama wa huyo, mudamu, akamwambia ye mama, iki giseke wakuyemo hii tunga hiki umeniambia, aya mavuta wayakuye hata na hii mafuta mahali umetoa ntibizashira, haitaisha, kuzogeza hata ukifika wakati, urayongeye kugwa hata ukifika wakati gahinga ufanye watu walime mukeze. na tena mafuno itafika. Haleluya. Amen. Igihe kigeze Wakati ilipofika, wa mugore huyo mama aza kugira ikibazo, huyo mama mjane akakumbwa na shida, umwana we arapfa, mtoto wake akafariki, aza gupfusha umwana we, mtoto wake amekufariki, apfusha umwana w'umuhungu mtoto wake alipofariki, wa mupfakazi. huyo mjane aramubwira ngo akamwambia wamaze kugera hano, ulipokuja kwangu Imana Mungu bituma iguma kundeba, Mungu
akaendelea kunikosa. Kuko inzu yari irimo umuntu w'Imana. Hii nyumba ilikuwa na mtumishi wa Mungu. Iza kureba makosa yangu. Ikakuja kuangalia makosa yangu. Ireba ibyo nakoze. Ikaangalia yale yote nimefanya. None niciye umwana. Sasa mtoto wangu. None rero. Sasa leo. Ibi byago byose. Hii yote imetokea. Ibayeho. Imenitujia. Kubera wewe. Kwa sababu yako wewe mtumishi wa Mungu. Ariko Eliya. Lakini Eliya. Akomeza kwizera. Akazidi kuyagira ubwoba. Hakukuwa na oga. Asengera wa mwana raki. Akaombea mtoto huyo tena akafufuka. Igihe kigeze. Wakati ilipofika. Imana iramubwira ngo nave kuroba. Mungu akamwambia toka. Aje kwiyereka. Ili aende Arakaenda kwa Ahabu. Akaenda kwa mfalme Ahabu. Ageze kwa Ahabu. Akafika kwa Ahabu. Aramubwira ngo genda. Akamwambia enda. Hamagara Abisirayeli bose. Waite wote uko Israeli. Ku musozi w'i Karumeli. Tukutane huko kwa mlima Karumeli. Bitumara. Tulifika hapo kwa mlima. Twerekane imbaraga ziba. Tuonyeshana nguvu. Mwebwe. Nyinyi. Mufite Imana mwakurikira. Nyinyi mko na Mungu mmemfuata. Natwe dufite iyindi. Na sisi tuna Mungu tumemfuata. Ariko noneho. Lakini leo haze kumenyekana. Tutajua Mungu wa ukweli. Bageze kuri uwo musozi. Wakishafika kwa mlima huu. Arabwira ngo mugende mufate imfizi. Akamwambia endeni mkachukue dume. Mufate imwe. Mchukue ng'ombe wawili. Nanje ndatwaria. Mtachukua ng'ombe yenu na mimi nitachukua ng'ombe. Hali ya bahanuzi. Kulikuwa na nabii. Babari. Kulikuwa na manabii wa habari. 850. Walikuwa 850. Na bahanuzi bashe. Walikuwa na nabii wa Ashera. Maganani. Walikuwa ni 400. Bose bari maganani. Walikuwa wote ni 850. Bamwe bari maganani 50. Walikuwa 450. Abandi bari maganani. Wengine walikuwa 400. Ngo bahurira kuri uwo musozi. Wakakutana kwa mlima huu. Uwo musi. Siku hiyo aravuga ngo turaza gusenga. Akasema tutaomba leo. Imana iribuze kumanura umuriro. Leo tutaomba Mungu atashusha. Iyo Imana dukorera. Hiyo ndio Mungu tutatumia. Imana iza gukora ibitangaza. Mungu atafanya miujiza. Iyo Imana dukorera. Hiyo ndio tutatumikia. Uwo musi. Siku hiyo ngabo za Baali. Kwa Baali ibyo bakoze. Yale watu wametenda. Barananirwa. Wakashindwa. Eliya ageze ku mwanya wa mugoro. Lakini Eliya alipofika kwa wakati wake. Aravuga ngo nimubanze mwimbe. Akasema fanyeni bacukuruha. Vimba umo. Wakachimba hapo shimo. Arangije. Lakini aravuga ngo nibashire mwimbe. Akamwambia wakeni kuni. Aravuga ngo nibashire mwinyama. Wakaweka nyama. Aravuga ngo nibamene mwama. Wakaweka maji. Aravuga ngo nibashire mwamabuye. Akatema waweke mawe. Warangize. Alipomaliza arasenga. Akaomba. Aravuga ngo Mana Israeli. Akaomba Mungu wa Israeli. Imenyekane kari wewe Mana. Siku ya leo ijulikane kama wewe. Imenyekane kari wewe Mana. Siku ya leo ijulikane kama wewe. Imana yo mw'ijuru. Mungu wa mbinguni. Imanura umuriro. Ikashusha moto. Ikazanya. Moto ikateketeza. Ikayama. Ikateketeza maji. Umaze gukora ibyo. Ilipomaliza kufanya hayo. Bose baravuga ngo. Wote wakasema. Imana ya Eliya. Mungu wa Eliya. Ndiyo Mana. Ndiye Mungu. Bituma rero bafata. Kasababisha wote. Baba. Wanabii wa Baali. Fata banuzi bashi. Wakachukua na wanabii wa Bose barabishi. wote wakawaua. Mumugoroba. Jioni. Babibwira Yezebeli. Wakamwambia Yezebeli. Yezebeli atumituma. Yezebeli akamtuma mtu. Atumituma akamtuma mtu. Aravuga ngo. Akamwambia kesho kikigiye. Kama sitasaidi. Nizoba ntakwishe. Kama sitakuua. Imana yo mw'ijuru. Mungu wa mbinguni. Izabimpo. Aniue na mimi. Ndetse bikabisha. Tena vikali. Eliya agira ubwoba. Eliya akahofia maneno hayo. Eliya akahofia maneno hayo. Bachaki tunababujije. Sikiezeni kile kitu nimeona. Eliya akizugoba. Kama Eliya aliposikia wanahunga. Akakimbia. Ajana n'umugaragu we. Akakimbia na mjakazi wake. Walipofika njiani. Aravuga ngo uyu mugaragu. Akasema mjakazi wake. Ashobora kukobereza. Huyu anaweza niletea. Aramusiga. Akamwacha. Agenda mw'ishamba we. Akaingia msituni. Agenda umunsi wose. Akaenda msituni ageze mw'ishamba. Alipofika msituni. Aja munsi y'igiti cy'umurote. Akaingia kwa chini ya mti. Sabira gupfa. Akajiombea yeye. Aravuga ngo Mana. Akasema Mungu. Ndarambiwe. Mimi nimechoka. Ndarambiwe. Mimi nimechoka. Ndarambiwe. Mimi nimechoka. Kuramo umwuka. Ni uwe. Niyo mpamvu zatumye Eliya. Ni sababu gani imesababisha Eliya? Akoreshwa n'Imana. Ametumiwa na Mungu. Agakoreshwa n'imbaraga z'Imana. Akatumiwa na nguvu za Mungu. Imana ikabana nawe. Mungu akawa naye. Imana ikamukoresha. Mungu akamtumia. Ariko yagera. Kwa sababu lakini wakati mmoja. Tukamwe na Rose. Mimi nilikuwa nataka niwaambie ndoto moja nilizoota. Nabonye kuna siku moja mimi
ona mbona inzu nziza cyane, nikaona nyumba mzuri. ntazi ndabona hano sagisi, Sijaona nyumba kama nyumba hiyo hapa duniani. ariko iyo nzu Lakini nyumba hiyo yari iriho abantu benshi, ilikuwa na umati wa watu wengi. kandi bari iriya hejuru, Walikuwa hiyo nyumba. ariko yanzu Lakini nyumba hiyo hasi chini hari hariho inyamaswa z'amoko yose, kulikuwa na mnyama tofauti. kandi inyamaswa zijyana, Na tena wanyama wakali. hari hariho imbogo, Kulikuwa na ndovu. hari hariho agashira, Kulikuwa na cyangwa se dushobora kuzita ingwe, yes. leopard, Kulikuwa na chui, kulikuwa na chui. hari hariho n'intare. Kulikuwa na simba. Umuntu wanderetse yazo, Mtu amenionyesha nyumba hiyo. arambwira ngo se kurabona iriya, Akaniambia, je, unaona hiyo nyumba? iyo nzu Nyumba hiyo yari iriho abantu benshi, ilikuwa na umati wa watu wengi. abagore n'abagabo. Wa baba wa mama. Uwo muntu arabibwira, Mtu akaniambia. arambwira ngo ni systeme satani Akaniambia ni system ya Satan. iyo satani Wakati Satan ngo yaragiye akora ikintu cy'uburozi, ameenda akatengeneza kitu kama ulozi. ngo niyo yanzu nziza, Hiyo kama hiyo nyumba. baza bakibona ari cyiza iyo bakikije, Watu huwa wanaangalia ni kizuri. kandi iyo bamaze kucinjira mu iriya hejuru, Ukishaingia huko juu, bababwira yuko kugira ngo ubivemo wanawaambia kutoka ndani ya hiyo nyumba ni ukuribwa na zito. Rero kubera ubwoba, kwa sababu ya oga, kubera ubwoba, kwa sababu ya oga ngo byatumye abantu babigumamo, imesababisha watu wengi kandi wakae kwa impamvu nyumba zituma ngo hiyo. babigumamo, Kwa sababu wanakaa kwa nyumba hiyo, gutekereza ko umunsi bo ni bivamo kufikiria siku watatoka, hari ibindi byabica, kuna mambo mengine itawaua, hari ibindi byobagirira kuna mambo nabi. mengine inaweza wafanyia Kubera mabaya. rero za ntare bari Kwa kubona, sababu wa simba hizo, kubera rero za mbogo bari ile kubona, zote mnyama walikuwa bitumye wanaona, bahera hejuru y'inzu. sababisha wakae kwa nyumba Ariko hiyo. umwanditsi yaravuze Lakini ngo mwandishi akasema, ninde wadutandukanya na ni rukundo nani rwa anaweza Kristo? tutenganisha na upendo wa Mbese ni Kristo? amakuba, Ila ni mbese ni maovu, inzara, ni njaa, mbese ni urupfu, ni kifo, mbese ni ukwambara ubusa. kuvaa uchi. Aravuga ngo muri ivyo byose Akasema kwa hayo nta na yote, kimwe, la, hakuna kitu moja, impamvu zituma kwa sababu abantu zinasababisha benshi baja mu watu bidakwiriye wanaenda kwa yale bakaba stahili, bamaraya wanafanya usharati n'ubwo buzima, sababu ya kushindwa na bagatekereza uzima. yuko Wanafikiria hopfa. wanaweza kufa. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema, Yesu abwira intumwa, Yesu akamwambia mitume, aravuga ngo bazabagambanira, asema watawasaliti, ariko ntimutinye, lakini msiopii, muzababara, mtahuzunika, muzangwa, watawakataa, watawachukia, lakini ntimubate, msiogope. sibagope. Haleluya. Amen. Ubwoba butuma Inasababisha umuntu atinya uwundi, mtu anagopa mwingine, bigatuma rero inasababisha atoshobora kumubwira ibanga, hawezi kumwambia siri, kandi rero na tena ubwoba woga butuma wigizayo abantu, inasababisha wakatae wengine ama Ubwoba. wasongeshe. ubwoba Woga butuma inasababisha umuntu agenda ari gikange. mtu anaenda hana utu ndani yake. Yesu amaze kuzuka, Wakati Yesu alipofufuka, abwira rero intumwa, akawaambia mtume wake, arazibwira ngo tutinye, akamwambia msihofu, kuko nawe ubutware, soga mimi nimepewa ubutware, nimepewa nguvu mwisi no mwijuru, duniani na mbinguni. imbaraga z'Imana Nguvu za Mungu ziri hejuru y'imbaraga zose, ziko juu ya nguvu zote. bituma abantu batinya imbaraga za Sababu watu Satani, wanahofia nguvu za nuko Satani, batari mu mbaraga sababu z'Imana, hawako ndani ya nguvu nuko za Mungu, bategereye Imana, sababu hawakumjongelea Mungu, nuko batasobanukiwe ndio sababu imbaraga ziri mu hawakumjua Mana, Mungu vizuri, nico gituma babaye ndio ibikara. sababu mnahofia nguvu za giza. Umuntu akagenda ijoro Ukatembea usiku, ngo bubimenya, ngo ati wanaweza ngo jua, bakamugatira, ngivyiwe ntibigende neza, yes, ngivyiwe ntibigende neza. wanaweza sababisha mambo yake isiendelee mzuri. Yesu aja kuja mu ijuru, Wakati Yesu alipoenda mbinguni, Yesu aja kuja mu ijuru, wakati Yesu aliporudi mbinguni, yagiye izuba riva, ameenda mchana, agenda bamureba, ameenda angani. ngo aragenda, Walipomwangalia, aza guhagarara abagabo babiri, kumekuja baravuga ngo kuriya waume mwaba wawili, yagiye, wakamwambia vile Niko mmemwona azagaruka. akienda, hivyo hivyo ndio atarudi. ubwoba n'ubwiki. Unahofia nini? Woga ni ya nini?
babwiza ukuri. Acha niwaambie ukweli. Kandi uko ni ukuri kw'ijambo Hiyo ry'Imana. ni ukweli wa neno la Mungu. Biblia ivuga ngo, Biblia inasema Sauli yarahagurutse Sauli alimesimama aravuga ngo, akasema, Abisirayeli, enyi umati wa kubera Israeli, iki mwagiye mu kwa sababu bigirwamana umeenda kwa miungu, mukareka Imana, sababu gani imesababisha Imana mwende kwa Israeli, miungu, mkamwacha Mungu wa Israeli, mukareka Imana mkamwacha yaremye ijuru Mungu n'isi, ameumba dunia na mbingu, mugakorera Imana zitari mukaenda Imana, kwa miungu, kubera ko kwa sababu baye umwami, kwa sababu mimi mfalme tanze itegeko, nimeamuru nta muntu n'umwe hakuna mtu yeyote uzosubira kuja mu zindi mana ataenda kwa miungu tena. kaba sinkabimenya. Kama isingekuwa mimi ni mfalme, Nimbimenya nikijua hiyo nzamwica, nitamuua, areke kuyobya Abisirayeli. lakini kuwapotosha Waisraeli Tugomba gukorera iyi Mana yonyine. ni lazima mtumikie Mungu wa ukweli. Haleluya. Amen. Igihe kigeze Wakati ilipofika Sauli ngo ingabo z'Abafilisitiya, ingabo z'Abafilisitiya, jeshi la Wafilisti ngo zirabagota, zikawazunguka, abona ukuntu ari nishi, akaona vile ni wengi, abona ukuntu zaje, akaona vile wanavaa silaha, ubwoba, akahofia, amara kugira akasikia oga. Haleluya. Amen. Amaze kugira ubwoba, Aliposikia oga, ahindura rya jambo yavuze, akasema neno hili, nimba ugitinya abarozi mbikubwira, akageuza neno akasema hivi, ukaba utazuryama mu nzu, kama una uoga wa wachawi na usilale nyumbani mwako, turacika nawe kutabujamo. Nukuri. Na wewe iyo ukigenda na wewe ni rahisi uingie katika uchawi. Acha nikwambie tena, ukaza umva kama ukitembea na oga, kama unasikia wasiwasi ndani yako, Biblia inavuga ngo, Biblia inasema hivi, dore ibimenyetso, ishara hizi bizabana n'abizera, watatana na waaminiwa, bazirukana abarwayi, bazakiza indwara, watapanya wagonjwa, bazirukana abadayimoni, watafukuza madimoni, bazarya icica, watakunywa isumu, ntacyo kizabatwara, hawatakuwa kitu, bazakandagira sikoropiyo, watakanyaga scorpion, imbaraga z'umwijima, nguvu za giza. Yesu yarazitugabije. Yesu ametupatia nguvu hizo. Haleluya. Na tumezishinda. Twogira ubwoba, Kwa naoga twaracunguwe hatuwezi tugahamagara hofiana tena, tumeokolewa na Yesu Kristo na yeye muumba mbingu na nchi. ariko Lakini nushaka nimba ugitinya abarozi warakusa umutima, kama unaogopa wachawi, n'umugoroba ugenda ubashaka aho bari winjire, jioni nakwambia enda watafute jioni, ujiunge na wao, kwa sababu wewe hauna kazi kwa Mungu, hauna kazi kwa Mungu. tuzi icyo Yesu yakoze, haujui kile Yesu amefanya bwawe kwa ajili yako. Yesu arababwira ngo nimuhumure, Yesu akamwambia msihofu, nanesheje isi, nimeshinda dunia. umusaraba aravuga ngo, Kumsalaba akasema, akasema yote yamekwisha, yote yamekwisha, imbaraga zose, nguvu zote, imbaraga zose, nguvu zote Yesu yazifashe mpira, ameziteka nyara. niki kiza gituma abantu batinya kurya? Ni sababu gani mnashindwa kukula, mnahofia kukula chakula? Umuntu akaba mwezi chai ngo wanaweza kupatia chai kwa ndugu yako, wangu kunywa ngo kuramutinya ngo isumu, ati unahofia nukuri kuri antubwire ngo nikindi, si jambo lingine. Sababu gani? Abantu bunyine, watu wengi siku hizi ngakurya ku ikirondwe, wamekuwa kama ikirondwe murakize, watu wamekuwa kama kunguni. Ikirondwe wamekuwa kama kunguni, kiza chama gifata rimwe gusa. Kunguni huwa nashika mara moja, ntizire kura, hayachili, inashikilia kuzogeza igihe kifika wakati bakajana inka, wanapeleka ngombe isoko, ngombe wanampeleka bakayibaga, wanamchinja ngombe. Tama kurukizi, yeye hajui hiyo kunguni hajui habari hiyo, inashika tu, chumva kundururu kichoroshe, inasikiza vile tu, inashika kikagira ngo none kirachari, inafikiria ngombe ngali mzima, ariko kiza kikwemeza, lakini ile inakuonyesha asamara kwandika gwa ruhu, wakishaweka ngozi hiyo kwa jua, ikirondwe nico kiza gipfa mbere, kunguni huyo ndio anakufa wa kwanza. Haleluya. Amen. Hari imbaraga, kuna nguvu, hari imbaraga, kuna nguvu, hari imbaraga, kuna nguvu ziri muri Yesu, ziko ndani ya Yesu, hari imbaraga ndani ya Yesu, kuna nguvu zanesheje urupfu, zimeshinda kifo. Nukuri titwotinya gupfa, hatuwezi hofia kifo, titwotinya gupfa, hatuwezi hofia kifo. Yesu ameshinda, yatsinze urupfu, ameshinda kifo. urupfu ntirukidufite imbaraga, kifo tena ina nguvu, urupfu ntarutave, tena ina nguvu. Biblia zivango yatunesheje urupfu, Yesu ameshinda kifo, dufite ubwoba, hatunaoga tena, gupfa ndakuri muri twe, kifo imo ndani yetu. Kuko Biblia zivuga ngo ubugingo bukora icyaha, uzima utendayo zambi nibwo buzopfa, ndio utakufa.
Haleluya. Amen. Ariko Lakini uyu mubiri ubundi mwili huu no ugwanira kubiriki. ni aje unaweza gombania mwili huu? No agufungirana mu nzu. Hata kama watakufungiana kwa nyumba yako. Mureke mbabwire isi y'ubu nyina hiri. Hata niwaambie ulimwengu wa leo sasa mahali upo. Habe naya nibi bintu byinshi muri mukubona. Hata mambo mengi mnayoona hapa duniani. Ikintu ca mbere Satani yagiye afata. Kitu ya kwanza Satani ameteka nyara. Yagiye adukuramo ikintu citwa urukundo. Ameondoa ndani yetu upendo. Noneho kubera abantu yuko batagikundana. Kwa sababu watu tena hawapendanao. Umuntu ntasigare atekereza. Mtu hudu hata nafikiriana tena. Kuko uwabo yomugirira neza. Hawezi fikiria kama mwenzako anaweza mtendea vyema. Ahubwo agatekereza ko anafikiria yuko uwabo mwenzake gusa yomugirira nabi. Anaweza mtendea mabaya. Reka dusoma leo turangize. Acha tusome mahali na tumtamatishe hapo. Yohana wa mbere 4:10. Yohana wa kwanza 4. Yohana wa mbere 4:18. Hagira usoma, hadusomere twihuse. Ndabana n'amasaha yacu karazagera. Mu rukundo ntiharimo ubwoba. Mu rukundo ntiharimo ubwoba. Ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Ahubwo urukundo rutunganijwe rwose rumara ubwoba. Kuko ubwoba buzana igihano. Kuko ubwoba buzana igihano. Kandi ufite ubwoba yari yashikira urukundo. Yari yashikira urukundo. Utunganijwe rwose. Amen. Haleluya. Amen. Rekagira mbabwire kano kanta ari nako turangerezaho. Kitabu ya Yohana wa kwanza sura 4 na aya ya 18. Satani muri iki gihe wakati huu ikintu yadukamuyemo kila ametoa ndani yetu kandi cyari cy'Imana idushakaho. Ilikuwa na kitu Yesu alikuwa anataka kwetu. Imana ikidushakaho. Kila mtu Mungu anataka kwetu. Nugukundana. Ni upendo. Nugukundana. Upendo. Kuko Biblia zivuga ngo kama vile Biblia inasema izo tuzagira byose yale yote tutatenda tudafite urukundo bila upendo tacho ni bure twogeraho. Hatuwezi fika mahali. Rero ico kintu kama kitu hiyo nicho Satani yadukuye. Kile ndio kitu Satani ameondoa ndani yetu. Ndaza kukibabwira. Nitawaambia kitu hiyo. Ubu nyine nkamazamuka nkaja ruguru. Wakati huu nikirudi huko kwetu nyumbani. Kagera ruguru neza. Nafika huko kwetu nyumbani. Jewe mama aracahaba. Mama yangu angali hai. Yamara nkinjira mu nzu. Naingia kwa nyumbani kwetu kwa mamangu. Yamara kwinjira mu nzu. Nikifika kwa mamangu. Noneho bakaza kunzanira ibyo kurya. Mamangu ananiletea chakula. Noneho mama kagenda kazana mata. Anaenda analeta maziwa. Akamba. Ananipatia maziwa. Sinaja kunywa ya mata. Siwezi kunywa maziwa hiyo. Uvuge ngo senti buba bayarunze. Na nifikirie kuna kitu ameweka ndani. Mpamvu zatumye tatekereje kuko batayarunze. Kwa sababu gani mimi nimefikiria hakuna kitu ameweka ndani? Ni upendo wangu na mamangu. Nisha mwa mama wacu. Nikienda kwa aunti yangu. Nzohagera. Nitafika kwa aunti yangu. Naambira ngo ngaya. Akiniambia maziwa hii mtoto wangu kunyweni. Nitafikiria maziwa hii. Hii maziwa tiyoba yashizemo isumu, lakini kweli hakuweka kitu ndani. Impamvu zatumye ntekereza ya sumu. Sababu gani imesababisha nifikirie hiyo? Nuko ntamufitiye urukundo. Kwa sababu mimi sina upendo kwa aunti yangu. Abantu bari mu gusengana, watu huwa wanaombea kwa kanisa moja, ariko batagira n'urukundo, lakini si wapenda nao. Kandi ubuhagiye terme imwe ivuga ngo kuna jambo hili limejitokezea, ngo arakese. Wanasema siku hizi hatumwamini vizuri. Arakese. Siku hizi kuna wasiwasi kandi wamubaza. Ukiuliza, Imana yarabikubwiye. Je, ni Mungu amekwambia maneno hayo? Ni Imana yabikwereze. Je, ni Mungu amekufunulia? Ni Imana yabikwereze. Ni Mungu amekufunulia maneno hayo? Ngo yaye. Anasema la. Ngo ariko abandi baramini. Lakini wengine nimesikia wakiongea kwa sababu. Abo babikubwiye ni bandi. Wanani hao wamekuambia neno hilo? Nicho Satani yakoresheje. Hiyo ndio Satani ametumia. Ubwoko bwacu. Hiyo ndio neno Satani ametumia kwa ukoo wetu. Nje sinemera. Mimi siamini. Kubunyine. Kwa sababu siku hizi ariho hari abarozi kuruta bake. Siku hizi ndiko kwa lozi wengi kuzidi uko. Kuva na kera tukibi wacu. Hata upo kale tukiwa uko nyumbani. Babonaga ibi muri nijoro. Tulikuwa tunaona mambo mengi usiku. Kandi nukuri. Hiyo ni kweli. Abarozi bahamye kuva kera. Wachawi ni wa hapo kale. Kandi bagira imbaraga. Wako na nguvu. Bazabaroga.
huwa wanaloga kandi ibintu bigakunda na mambo hayo yanakuwa. Ariko Lakini Biblia zivuga ngo izo mbaraga zabo, Biblia inasema nguvu zao, twebwe twizeye Kristo, tukiamini Yesu Kristo, dufite izindi mbaraga, tuna nguvu zingine zimiri izo mbaraga, zinameza nguvu hizo za giza, zikimeza tabubasha, hazina nguvu, tabushobozi, hazina uwezo. Korga ibyica Tunaweza kunywa sumu kubera kuko kwa sababu Imana ikidufitaho imigambi Yesu na tiagira icyo bidutwara, haziwezi zifanya kitu, tugira nabi, wanaweza kubera tutisha kuko Imana kwa sababu ikidufitaho imigambi kama Yesu anatoba kwetu hatuwezi kuwa kitu. Haleluya. Amen. Biblia iravuze ngo, Biblia inasema mu rukundo ndani ya upendo tiharimo ubwoba. hakuna uoga. Bene data, Ndugu zangu, nimureke ubwoba, acheni uoga, mureke ubwoba. acheni uoga. Ubwoba buzotuma Uoga itasababisha mutagera ku masezerano. usifikie hadi. Abrahamu yagize ubwoba, Abrahamu aliyofia yabatanga umugore, akamwambia mke, aravuga ngo si uwanje, akamwambia huyu si mke wangu, nimujane, peleka yeye. tekereza, Fikiria ubwoba bwotuma utanga umugore wawe ngo fikiria, nibamuke, uoga inaweza sababisha kandi ukamuvuga ngo umkane mke wako, usiseme eti wewe haujaoa. amasezerano Ahadi yacu impamvu zituma tuyageramo, kwa sababu gani nasababisha hizi? tutari abanyabwoba, Ni sababu sisi hatu. Biblia ijambo ryavuze, Biblia inasema niyo adui kama adui ari mwishi akiwa mwingi, ahubwo inasababisha umwegere, sogelea yeye, umwegere, songea yeye, umwegere, songea yeye. ubu nyine Watu wengi ari mu guhunga, anakimbia. impamvu zituma Ina sababu gani uhunga umwijima, unakimbia giza? umuco Ni sababu wewe si ariko nuru. uja kuba umuco, Kama ungekuwa nuru, iyo uja kuba umuco, ungekuwa nuru. habe natwe Sisi kera hapo kale, iyo wagiraga itoroshi, kama ungekuwa na tochi yako, ukagira itoroshi, ungekuwa na tochi yako, wageze ukenera ngo umwijima ube mwinshi, ulikuwa unataka giza wahamagawe iwe mwingi. n'Imana kandi agasigwa nayo, Kama umeitwa na Mungu, umepakwa na Mungu, azakenera ngo aho bari anataka abahindure, yes, yice gahunda zabo, haribu program asenye zao, systeme yao, haribu program yao, yubake systeme y'Imana, atenge program yao, abakure mu mwijima, awatoe ndani ya giza, abishize mu muco, awapeleke kwa nuru. haleluya. Amen. Biblia yavuze ngo, Biblia imesema twamuka ubwoba, atukupewa uoga, dusubiza mu bubata, uturudisha uoga, tabwoba, hakuna uoga, kuko twarahamagaye, kwa sababu sisi kandi tumeitwa, waduhamagaye, ule ametuita, turi kumwe nabo, tuko na yeye. wa munsi Elisa, Siku ya Elisa abwira umugaragu we, akamwambia mjakazi aramubwira ngo tutinye, usiofie, uri kumwe natwe, yule ako na sisi, turi kumwe nabo, anazidi yule ako kubera nao. ikimutinya, Kwa sababu gani Imana iri mnafia? kumwe natwe, Mungu ako na wewe, ibarusha imbaraga, anazidi nguvu. Imana iri kumwe natwe, Mungu ako na wewe, ibarusha gukomera, anazidi ukomo. Imana iri kumwe natwe, Mungu ako na wewe, ari imbaraga, ako na nguvu. impamvu Sababu gani? nuko iyi Imana nawe utayizi. Ni sababu wewe haumjui Mungu. Biblia iravuga ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Biblia inasema kama Mungu ako upande wetu, ngo mubisha wacu ninde? je, adui wetu ni mgani? Ninde? Ni nani? Ninde udutera ubwoba? Nani anaweza tutisha? Twarahamagawe, Sisi tumeitwa. ninde udutera Nani ubwoba? anaweza tutisha? Mwari mwabona Mmeona? Je, aya mmeona matari yayaka kama taa hizi zikiwaka, azatinya umwijima, akiogopa giza? ahubwo iyo yatse Taa hizi zikiwaka, umwijima ntawe uzusubira kubona. hauwezi ona giza. Ariko impamvu Kwa sababu gani? zituma Sababu inaweza ubona abanzi sababisha bakugose, ukiona ni benshi, ukiona madui nibo batumye wanakuzunguka, processes yanjye idakunda, unasema la nibo bari mu process yangu, gutuma unasema process uruzaro yangu rutagenda neza, wanasababisha mimi sizaa, nibo bari mu gutuma ndio wanasababisha ntabona ifaranga, nisipate pesa. nta kindi Ni si jambo lingine, nuko kwizera kwawe ni sababu imani yako kwagize imbogamizi. imepungukiwa. Reka kugira ubwoba, Usihofie ndugu, uwaduhamagaye, yule ametuita, uwo turi kumwe, yule tuko na yeye, Imana yacu Mungu wetu, iyo twamenye yule tumemwamini, irabaruta, anazidi hao nta nguvu. bwoba dufite Hatuhofie, kuko Yesu ni hatunaoga tena. Yesu ameshinda, nziza. Yesu ni nziza, Yesu ameshinda, Yesu ni nziza, Yesu ameshinda, Yesu ni nziza. Yesu ameshinda. Tituzatinya, Hatutahofia ikibi cyose, kila kitu, kila kuko jambo, turi kumwe kwa nawe. sababu tuko na Mungu. Haleluya, Amen. Yesu ni mwiza. Yesu ni mzuri. Biblia ngo Biblia inasema, Daudi yaravuze ngo nzoza ndyama nizigura. Daudi amesema mimi huwa nitalala. Igihe kimwe mureke mbabwire, Acha siku moja, acha niwaambie siku moja. umunsi umwe twararaga mu nzu, Siku moja tulikuwa tunalala kwa nyumba. noneho hagacaho inyabo hejuru,
paka inapita juu ya nyumba. Noneho ngo amare wacu arambwira ngo agaruka uzumva ko atari abarozi. Mwenzangu akaniambia, je, huwa unafikiria Noneho paka tuzaje huyo kureba ibiza bica hejuru. Huyo si wachawi wanapita hapo usiku. Tuzaje kureba ibiza bica hejuru. Akaniambia siku moja tutoke nje tuangalie kitu hiyo inapita juu ya nyumba. Umunsi umwe arakingura aca uruhande rumwe naje churu. Siku moja akafungua akapita side moja na mimi nikapitia side nyingine. Dusanga ari nyabu. Tukakuta ni paka ilikuwa imepita. Je ndambwira ati we ni nyabu. Nikamwambia ndugu yangu, arambwira ngo ya ni nyabu ya saa 8. Akasema paka huyo wa saa 8 ya usiku. Jewe ngo ko ndahita. Mimi nikifikiria ushobora kuba ari abarozi. Inaweza kuwa ni walozi. Ndavuga ngo abarozi bageze ku rwego rwo guhinduka inyabu. Walozi wamefikia kiwango ya kugeuka paka. Nyuma ya kurya imbeba. Nyuma ya hari ikindi kintu kuriya inyabu yari yakora. Noneho bahindutsaga abo kurya imbeba. Natwe ngo turare tubatinya twarahamaka. Usiofia wamegeuka wakukula panya. Habe niyo nanje sinzashobora kurwana urugamba. Hata na mimi sijaweza kupigana vita. Ndi mu bantu bagiye ku rugamba kuri teregurya. Mimi niko miongoni mwa wale wamefika ndahagera neza. Nimefika kwa flow kwa mapambano. Mu bantu bari imbere. Watu walikuwa hapo kwa line. Mbere yanje hari babiri. Hapo kwa advance partner mbele yangu kulikuwa wa pili na nilikuwa wa tatu. Tumva ko nageze kuri tere neza. Unasikia mimi nimefika kwa flow. Nimefika lakini nikahofia kwa vita. Nabonye ntoshobora zirantambara. Mimi nimeona mimi siwezani na vita. Kweli. Arikugwa inyabu. Lakini ya paka, vita ya paka. Inyabu kama ndaranda sinziye ngo inyabu. Nisisinzia usiku kwa sababu ya paka. Naramubwiye ngo ahubwo mimi nimemwambia iyo abarozi babimenya kama wangejua bagahinduka intare. Kama ingejua wangegeuka simba. Intare yo wasose gutyo. Kama ingekuwa ni simba kutoka nje inaweza kukula. Na wahindutse lakini yule mtu amegeuka paka kweli. Birakomeye. Si rahisi. Mureke kugira ubwoba. Sofie, msiwe na oga. Mureke kugira ubwoba. Msiwe na oga. Mureke kugira ubwoba. Msiwe na oga. Mureke kugira ubwoba. Msiwe na oga maisha. Timuti. Msiofie. Kandi mureke mbabwire imbogamizi. Acha niwaambie. Izituma mugira ubwoba. Ni sababu gani nasababisha mwe na oga? Kutibuka ivy'Imana yakoze. Ni kutokufikiria yale ya Mungu. Kutibuka ivy'Imana yakoze. Kutokufikiria yale Mungu. Wewe kamubaho unaweza ishi ugatekereza unafikiria ngo Nairobi yananiranye. Nairobi imenishinda. Nairobi irakomeye. Nairobi ni gumu. Nairobi yabaye amabuye. Nairobi si rahisi. Sigatuma imekuwa shamba la mawe. Muzindi inaweza sababia upitishe njia ya kando. Upite njia za kando. Ariko kibagirwa. Lakini unasahau mahali Mungu amekutoa. Nigeze kugerana muri kiki. Kuna siku mimi nimefika wakati mimi nimefika kwa nchi hii. Nije wageze hano. Mimi ndio nimefika hapa. Sibu munsi siku moja. Wa kabiri nja kubuzamu. Siku ya pili nikaenda kufanya security watchman. Ngeze kubuzamu. Wakati nimefika huko kwa hiyo kazi. Nasa umunsi nageze hano nahasanze undi muhungu akora kazi kubuzamu. Wakati nimefika hapa kuna ndugu alikuwa anafanya kazi hiyo ya watchman. Arambwira ngo njewe ngiye kuvamo nguheze. Akaniambia mimi nataka kutoka kwa kazi hiyo, nitakuachia hiyo post. Kugira ishaka. Nimesikia huruma kwako. Nono umunsi wo kuja guhembwa. Siku ya kwenda kupokea pesa. Umunyakenya arambwira ngo se ngire M-Pesa. Ndugu yangu ule alikuwa anatufanyisha kazi akaniuliza, je, wewe una M-Pesa? Ndamubaza ngo se M-Pesa ni. Nikamuuliza, je, M-Pesa ni nini? Ambwira ngo niho twokohereza amafaranga. Akaniambia ni mahali tunaweza pitisha pesa yako. Ndavuga ngo se kugira ngo uyibone habiki. Nikamuuliza, je, kupata M-Pesa naweza fanya nini nipate M-Pesa? Ugira ID. Akaniambia, je, wewe una ID? Ndamugira ngo yaye. Nikamwambia la. Kitambulisho yawe ni yishi. Akaniuliza, je, kitambulisho yako ni gani? Ndamugira ngo ntaye mfite. Nikamwambia sina kitambulisho. Arambwira ngo genda ubwire. Akaniambia enda umwambie wanyu mukorana. Ule ndugu yako mnafanya naye kazi. M-Pesa ye. Akupatie M-Pesa yake. Nimba umwizeye. Kama mnamwamini. Nzogweza ifaranga ze. Nitatuma pesa yako nizi. Na yake. Azakureho izawe aguheze. Atatoa zake akupatie zako. Ngiye kubabwiraga abantu kutibuka ic'Imana yakoze. Watu kutokufikiria yale Mungu ametenda. Noneho sababu wakati huo umunsi wo guhembwa. Siku ya kupokea pesa. Za faranga barazohereza. Pesa hizo wakatuma. Bamaze kuzohereza. Walipotuma hizo pesa, wa undi yamayigendera. Ndugu yangu huyo akaenda na hizo pesa. Yarabonye gumutaye. Alikuwa amepata capital. Numugoroba ndaje kubuzamu. Hapo jioni mimi nikakuja kwa kazi kama kawaida kugira ngo murebe.
Nikakuja mahali kwa posta yake alikuwa anafanyia Sanga kazi. yagiye. Nikakuta ameondoka. Mbajije aravango Nikiulizia hapo kando watu kandi wakaniambia ntibazatuye. ameenda na tena hawajui mahali anaishi. Mbajije ga abantu yeme tini M-Pesa. Nikiuliza watu wakaniambia ni M-Pesa. John arambwira ngo se tuzi kungira M-Pesa. Brother in law John akaniambia je, haujui M-Pesa? None twe twageze muri iki gihugu. Sisi tumefika kwa nchi hii. Tutazi na M-Pesa. Tumefika kwa nchi na hatujui M-Pesa. None Imana ikabera itugire gutya. Na tena Mungu ametutendea mambo kama haya. Tunaweza hofia nini? Nini inaweza sababisha uwe na oga? Nari zingo none nini? Niki kindi kindi. Kwa nafikiria M-Pesa ni kitu ingine. Arkimana. Lakini Mungu yagukorera ibintu. Mungu akikutendea maajabu unasahau. Reka kwibagirwa. Acha kusahau. Ureke kwibagirwa. Acha kusahau yale. Ivy'Imana yagukorera. Acha kusahau yale Mungu ametenda. Komerere mu vy'Imana. Imarika kwa Mungu. Ibuka. Kumbuka ivy'Imana yagukorera. Kumbuka yale Mungu ametenda kwa ajili yako. Isababishe udatinya. Usiofie. Utagira ubwoba. Usiwe na oga. Bitume. Isababishe. Ugira kwizera. Uimarike we na imani. Isababishe. Ukomera. Uimarike. Kubera ivy'Imana yagukorera. Kwa sababu yale Mungu ametenda. Asigaye sadufashe. Acha tupige neno la Mungu makofi.